जोंहाय नायथायसा केटाल रिक्रुटमेंट नायलाय जावनाय ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एबा ONGC থেকে केटाल नोटिफिकेशन थाकिया डेट ऑफ नोटिफिकेशन 27/4/2022 एडवर्टाइज नंबर गाय ONGC PPR 1/2022 गाय अबंख कैसा इंडिया नि फ्लैगशिप एनर्जी मेजर महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बरनो जागा लोकेशन एक्रूज 20 work senti o jaga phunukjaka naidi o jaga apply khaina jang puilano kahamka bujidi khorokjak candidate kaisa bara apply khaimya kaisa trade tai kaisa work senti no o jaga apply khaimanai location only ning tabu kaisa apply khainani hingka kai jesa center ni phone apply khaimano kaisa center no makhanya te kaisa trade no jeng apply makhanya o jaga jar trade ni onusare seat phunukjaka hingka jeng chini Tripura ni ONGC center ni nailena hingka obong khai naidi work century chini Tripura Agartala ni hingka o jaga trade naidi 16 ta trade ko kha account executive office assistant tai secretarial assistant tai computer operator and programming assistant obo hai kwbangma o jaga welder bo tongo surveyor tongo electrical electronic mechanical o jaga trade kwbangma tongo 16 ta trade naidi hingka o jaga jar trade ni onusare seat bagjaka baksa 10 ta baksa 20 ta baksa 26 ta baksa 30 ta baksa 15 ta baksa 17 ta baksa 2 ta baksa 4 ta khai o jaga seat bagjaka naidi total vacancy seat 178 एबा 178 o jaga kokha Tripura Agartala ni je work center ni bagai hingke o jaga application khaina thaka hingke chini busuk boyas te busuk qualification nang jeng oro mention khlaina tola naidi o jaga application khaina ni thangka hingka kai age criteria minimum no 18 বছর nangnai 18 বছর ni chimi 24 year ni bisingo nangnai 15 tarik 5 March 2022 bai nongni age no norok hisab khai 24 years ni bisingo nangnai hingke jara ST SC rok borok 5 year relaxation dongnai borok kai 29 year porjonto apply khaimanjai jara OBC hingke borok 3 years borokni age relaxation tongo hingke o jaga naide qualification hingka kai jar trade ni onusare no o jaga qualification bo mention khaijaka account executive ni bagui hingka o jaga bachelor degree nangnai commerce ni tui office assistant ni bagui hingka kai oro bahaino bachelor degree eba graduation BA pass hingka o jaga application khaimano hingka tai onion trade ni bagui hingka ITI nangnai jar trade ni onusare ITI o jaga rijaka electrician ni hingka o jaga electrician ni trade ni ITI khaijak nangnai hingka tai yang tolao naidi tei tolao hingka o jaga 21 ni simi 27 jora hingka o jaga bini no kaisa alada qualification nijak or trade to apply khaina hingka kai engineer diploma khaijak nangnai government recognized institute eba university theke hingka o jaga application khaimanai pia o jaga duration of training rijaka 12 mas training ma khainai mention khaijaka hingka o jaga category of apprentice phunukjaka graduate apprentice ni hingka kai eba BA BCom BSc BBA borok hingka kai stipend account per month borok 9000 ke manai tei trade apprentice hingka 1 year ITI borok hingka 70700 tei 2 year ITI borok 8050 taka tei diploma hingka borok hingka kai 8000 klai oro borokni stipend amount per month phunukjaka selection ID selection hingka kai nongni mark obtain ni onusare nongni exam ni qualifying ni onusare norok obo selection wngnai hingke jara number soman soman rok wngoi tongkha kai borokni age ni onusare borokno consider khaijaknai jara boyas kwbang borok kaisa consider khaijaknai o jaga jara mark soman soman wngkha kai phiabo exam ni tui no qualify khaijaknai how to apply baikhe apply khainai hingka kai naidi borokni website rijak ONGC apprentice.ongc.com.in o website e thangnai norok application ma khainai online maidhome 27 tarik 4 March 2022 ni simi 15 tarik 5 March 2022 porjonto norok o jaga application khainani date dijaka hingka o jaga important date naide 27 ni simi apply khaimaka 5 tarik May 2022 saring 6 ta ni bisingo hingka date of result selection nai 23 tarik May 2022 23 tarik nongni selection tei result wngui painai
Hingke jara application khainai rok o jaga khlaimano chini Tripura ni kai Agartala o bongni work center rangnai samungni hingke o jaga chini Tripura ni phunukjaka West Tripura, North Tripura, South Tripura, Dolai, Gumuti, Khowai, Sibahijola and Onokoti oroni bisingo no nangnai. Hingke aswkno jara application khainai muchungnai rok khaimano 27 ni simi available wngkha hingke jara khainai muchungnai khaidi hingke aswkno haino hai jotono no hambai.